Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar achiar tu sivel ruata ramin dan puya nei tran ni champha chu wen khan aizawl wana pa hola governor PS Sridharan Pillai hovin lom ani voin constitution day pualin parliament en ni te chu an thu ho Home Minister Pulal Cham lian an hun pui Christmas lo thleng tura hal puwa hal moile no pangsilai lem amuom te khau taka khapani thu asoi Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis chu voin khan abang Ramin dan puya nei tran ni champha chu voin khan ramchung mundang terwalin aizawl wana pa hola governor PS Sridharan Pillai hovin lom ania governor chuan ramdan pui chunga hian ramchunga thu nei na top chu mi puite kuta a omti chiang taka ainji awangin dan pui hnuai in kai hruaina te hi khole tuiten an zomin an za turani atia India dan pui chu khovela dan bu seiber pol dan budang lambik le poimo big democracy in real bol na hnuai khovela ram lian ber dot tu chunga cheng mi puite hna thu nei na pum hlum petu ania constitution siam tu ta jinga khan India rambung tina cheng te ai o an telveka wangin India khole tui zong te he dan pui siam na hian an telveka ni atia dan pui chunga poimo ber pani chu khole tui ta chanvo digna le zalen na fundamental rights le khwale tui ni na angati tur fundamental duties te ania fundamental rights ria a poma ngai hluta poimo tlukzetin fundamental duties nuaya khwale tuite mo phurna le ti tur te zoma da poimo chu khwale tuite mo phurna ani governor chuan atia dan pui nei champhalom nia hian khwale tui zong abikin mi pui rong bola sarkar na thok zong ten thanhem ngai taka an mo phurna te hlen chu an ti turani ti anin riat non tir le ti soin governor chuan ramhasona turan na thona konga machon tur le paltlang tur tam tak a om ti riat thar atula ramhasona turte achunga chengte in pum khanna konga le khwale tuita chanvo dik tak pek chhuwa konga te tranla thar turin kalkhom te acha ani Law Minister Puti Jalan untlung appoint Constitution Day man ani chulom omati thu soin India dan pui chu mizo te tan appoint mo zualbi ka mizo nam pasal thate le India sarkar in rem angin mizo te pual liawin India dan pui article zathum somsari pakhat g a anin rail bol dan tur ain ziaka India dan pui hnuai mizo te chu thataka hum hal anni ati Constitution Day puala in khom hi Chief Secretary Pulanun Moya chuangawin kai hruain The Preamble of Constitution of India chiarwal na hun akai hruai ngal boka program bultan na ramdan pui siam ani dan video clip INPR department siam chu thlir ho ania Constitution of India chungchang Dr. H. Lalzui thangin asoi bokani Constitution Day Paul hian All India Radio Aizawl News Unit point ramtana in lan thar hun thutiam an chamrual ani ramin zalena anei tir khan ramdan pui hi nei ngal ani lawa member jan hi songko pakua omna Constitution Assembly in dan pui siam na hi athoka niza somruk panga chungin voice som pakhadan thu khom mana arem khom le siam rem na thok turin father of the Constitution of India tiako Dr. B.R. Ambedkar chairman nan hnuai August ni somni pakwa sangkha chakwa somli pasari khan drafting committee dinania November ni somni paruk sangkha chakwa somli pakwa khan Constituent Assembly thut khom na lungrual takin pom ania January ni somni paruk sangkha chakwa somnga khan ramdan pui chu man tran aloni ta a dan pui hi pat somni pahnia then ania article zathum somkwa panga oma schedule som panhi le appendix panga omin voiza pathum siam that siam belle ti danglam ani to ani Voin Constitution Day pualin parliament in ni te chu an thu hawa heta hian president Ramnath Kovind chuan chanvo le mo phurna chu poisa sir ni anga in kop ani thua soya khwale tuite chuan an digna le chanvo su hek si lovin an mo phurna an hlena ngai ani atia mi puite chuan an mo phurna hlen chuakin an digna le chanvo po an hum hal turani ati he huna hian Prime Minister Narendra Modi le Vice President M Venkaiah Naidu te point thu an soi ani voina parliament in ni thut hona hian Congress kai hruai eptu party te chuan telve du lova eptu party dang BSP YSR Congress TRS TDP le BJD member te chu an tel ani RMS le SSA na thokin zom khom Paul Femsein sarkar karna nama schedule leave an lak chu voin chudar ni khan an ti topa sarkar ai otenen anin biak nuwa an nor chu ti toprin hemi chungchanga thu chhuwa an siama sarkarin an chungchang ngai tu tur study group December tharal mangeya din aremti wangte Education Ministry le Minister tenena in biak an remti wangte in sarkar karzui loni se antia na an thula wanga an kal loni lo pek lo tur ti le in soifia tura ko na so khos notice po pek lo tura mala turin MZP le MSU in malak an remti nin an soibok ani
chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Home Minister Pulal Cham lianan hun pui Christmas lo thleng tura hal puwa hal moile no pang silai lem amu omte khau taka khapani thu asoi Voin Khan Aizawl Press Club a chanchin bumi te komin Home Minister chuan hal pole hal moi hal te chu kumdang zong aya khawin khap ani do na tia hal pole hal moi hal hi kum enga mozat lo thling taka khap ani hnuwa kumsang hi som Pathum Khan sarkarin a hala wangin mipuyan thla dula kumina chuan police le uaime tangdunin khau takin an khap dona police le NGO tang hoin lir theile kewa kualin danbo chiate an vai thinang atia zule rui thei thil dang ruya boina siam te po manin bel theilawa lungina khung turin malak ani ang atia khamna thu pek ken kona atana sen songai te po Chief Minister soipui to in pek an ni tur thualo hril ani ati Home Minister Choi Om tu DIG Pulal biak moya khiang te poin hal pu hal khap chungchanga hian man le dan anga an chungthungai tua sakte an lo nei to thin ti asoya kumina po dan bo chetu atam theyang bermana thu boi siam sak ngei an tum thu te wantlang himna ti der thong theilir thei tlan chaklu tukman tur poin kong puidunga police le oime duty in da ba ka arem changla bit post te an siam don ani ati Excise and Narcotics Minister Dr. K. Beichua chuan Aizawl daya phalna nei lova zu siamna Voin Khan amhuna atloa rui hlongai te chan chuana hmun Operation Kingdom Ministry OKM Home phunchong atlo ngal bok Minister hi pungur chungnunga sailo Excise and Narcotics Commissioner le officer dangten an troi om ani Excise and Narcotics Minister Dr. K. Beichua chuan rangvamola Excise and Narcotics Outpost atloa na thok tu te komin zule rui hlo do na konga ril rule theina zonga thok zel turin afui ani Minister hian OKM Home om tetlo in taksa le tharawa chaktaka oma sarkar le pathian ramzauna atana inti chak turin fuina thu asoya an mamo ongte athei anga chanpui atiam ani Voin Khan Excise and Narcotics Department chuan phunchong le ache vela rakzu liter zanga somli le zubil lai trin sang ni zanhi somriat pali le asiamna bungbel enga mozat an mana zu siamna factory somlivel anti chebok ani MLA fan cheng noi sari senga ser chip kho chunga sesa leido chu Voin Khan bial tu MLA pulal du oman ahong ZPM ser chip block thalaiten sesa lei ando ahona hian thu soin pulal du oma chuan MLA fan chu dik taka mana duang taka changkaya man ani chu lom ommatia State Games nei tur chu soisel na ombok ma se ser chip bial chu champion ngei tumin ain buat sayani atia tun hnaya MLA loti san ani chungchanga atel vena GPC thut khoma ti san ani hnuwa thang that lak fal tuma puna soifein hlo san chungchang ngai tu na ma saber GPC thut khomna atel ve ngei thu asoya hemi tum hian a that thu emo that lo thu emo thutluk na siam ani lova zirchiang tur in ruat na mayani atia MLA hlo chu ti san atulani poin tunang sarkar sum har salu tu ka wanga mi puimang ang anom laya ti punchu a hun lo tak mewani ati Voin Khan Government Ship College Campus Administrative Building le Academic Building in Kara in Kalpona flyover pedestrian bridge chu Higher Technical Minister Dr. Arlal Thanglianan ahong ve boka Minister chuan Science Block Building tu rusa sum hanga sakmek te po hun reilo te a pe thuai ani theinan malak mek ani atia laboratory le library an mamo te po athei anga zui dan an zon tur thu te zirtir tu indai lo na le hrisel lo na awanga in sik soingai om thei thila department thu nei tu te thil riat zung thin ni se tha ati thu te asoi ani Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis chuan voina Supreme Court in naktu ka sarkar bukani tur thupek achuan hu dar ka rei lo te a voin chu khan ban na athe lut abana lekha hi Governor Bhagat Singh Koshyari hena athe lut ani Mumbai chanchin bumi te komna Fadnavis chuan NCP huaitu Ajit Pawaran Deputy Chief Minister ani na voin veka ban santa ka wangin a sarkar chuan tamber ni na an chanta ani ati Devendra Fadnavis chuan BJP chuan MLA in leitlin an tumlova eptu party hnem hnan pui om tak an ni ang ati chanchin thar puan ti tom hain chanchin tlang pui ramin dan puya nei tran ni champha chu Voin Khan Aizawl wana po hola Governor PS Sridharan Pillai hovin lom ani Voin Constitution Day Pualin Parliament in ni te chu an thu ho Home Minister Pulal Cham lianan hun pui Christmas lo thleng tura hal puwa hal moile no pangsilai lem amu omte khau taka khapani thu asoi Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis chu Voin Khan abang
chu ti jong chu chan chin thar kan puan thei chu ani